Zove se Niki, laže. Zove se Ruče. Može? Okej, znači zadnji pokušaj. Dobro, ja sam Pavo Antić, ovo je Luka Bule, ovo je Pavle Alar i ovo je Filip Okun. Danas ćemo ispitivati neka pitanja o Erasmus putovanju, to jest idu u Madrid na putovanje pa ćemo im postaviti par pitanja. Što ćete raditi u Madridu i kakve ćete prezentacije raditi tamo, koja je tema i to? Te prezentacije će biti o kulturnoj baštini Hrvatske i o nacionalnim simbolima na euru. I tamo ćemo još razgledavati grad i njegove znamenitosti. A o čime se bavi Erasmus projekt, to jest koji su ciljevi? Pa ciljevi njega su da upoznaju nas, novije države koje počinju koristiti euro sa valutom, povijesti Europe, baštinom Europe i tako. Dobro, a kako ste se odlučili prijaviti za to, koja je bila vaša odluka, šta vas je potaknulo na prijavu za putovanje? Potaknulo nas je to da idemo razgledati neku novu državu koju možda neko nije još bio, da upoznamo njegovu kulturnu baštinu, tradiciju, jela da njihovo probamo. Pa evo, ićete avionom, jel da? Da. Jel se bojite malo leta, mislim, jel se bojite? Bojite li se ovog leta na kojem ćete ići? Pa ja iskreno ne bojim leta jer sam već nekoliko puta putovao avionom. Pa, ili imate neku ideju šta ćete jesti tamo? Planiramo nam da doručak nešto sami napravimo i to. Onda u školu koja je vrlo bliska s našom da tamo jedemo ručak, te da večer izlazimo negdje van. Da, čuo sam da ćete prenoćiti u nekom stanu, ali gdje je to i kako? Pa imamo 2 stana u centru grada gdje ćemo spavati i tamo će nam poći dan. Pa ići će 5 sedmaša i 5 osmaša, te će ići 3 učitelja. Učitelj iz engleskog Jure Plut, učitelj iz povijesti Mateo Bunoza i učiteljica iz matematike Ivana Molnar. No. Evo, to je bilo to od naših pitanja i vidimo se u sljedećem videu. Bo. Dobro, dečki, bravo. Želimo se.